oko ahayo ekum aprawa namda aprawa se nkunu ye kire kura wonisi de o ye ya no abobo ofa bida ko ma fa bida yesi aprawa ye ahinnam no kresa nduko na fa yade koma ohina wotina sa aseso nana wadawro ma kwa himfida nana wadawro ma mi di bi akoda nenso ni de eja wa o hwa nhwe ne se ya mi di bi akoda mitima kansa mi di bi akoda na moment ansi se mi na abomofo na no mo wonam bi wo ha mo amfa mo senka mo wonam mo chiri ya yewo ye ansana wo enam a wo chiri no na o ba bi asabio okoso ani na wako mi akchero se sa namu yi abo we kura hu na nto de dimbi sa asa no no wo fa medi na chiko hayo ne fe no bomire wonya no ba bi ko mse twi ya mo se o manda bepa na o nchiri nam de so na wo mpenam wo do ba area ne nyina so na wo mpe eno che mbisa se mo wonam bi a mo chira na bibiri ene bra do ho ko ja mo bibiri mi wo ne mi haye amanfo hwe ye mi kam haye kwa ho mi ma bibiri a enkame adentina ibu be se bofo ba hwere boa ofo ba hwere boa eno kure na sabio ukotwa udua no anya ntwa se pieto nka wansa bo na mafa manajo hakania me ko wure mafa me se kai me bo amiri bia na me ba na mbebuada anya hwere kwase menya tope dio bedi die mo ndi se do mo kase se be oba ye duane kura no boka na we de ofa no kwa no yo waya de wadawro ma se de ye kan ye se abofo pe abo atiri pa adentia botre no abofo epe na nya abofo nyina na epe bofo pe na abofo nyina na epe na botre no so no oje no ebia o ye twa ntino de ama no ebia wode koya ade so no koya ade emoa no se abo bia wo ba bia wotena ukokwa ibrentum pa emoa be pa na ta tena kwa ibrentum ene wa wadawro ma wa onim de Ghana ana South Africa ya yi imnu ya bubu ni do ma ni adade ta pam no woni nyina mo mkwachi mo ba hwete ma wa hwete nti ya na ede ni kura no nwansa mo miri kura be hu bi no wa bere ebi se isi mo woni nyina ko deep forest ho no mo asumju mo ko sa bo bi adidi ko ba bi a asum bejo no nti wote do ma pak woni kro no so nti mo ano sa nwansa no yu etwenom ne za bopon do nyina wo deep forest cause baby omo ba han mu a kan na nkomo pɛ ne so dede no omo mpɛ ti maako ne ja aka sese de o mo ba hwete na num se akrante won fufuan mu meboa yes ɛna wansane nso yesi mankanfu mu na omota wo pa tem bisa se mo an se de ka no ye omo tikwayem ye omo na pensu ho ye ho anti ukwa hai na ofatuo na se na susu tiri se mi ko penkrante nko a ana mi ko po twen nko a na che ba bi a wo fa se me penkrante nko a ene bi a hwede wo sere krante de on heda oni on pekwaye krante mpekwaye on de opɛ fofon sere no ne wura no sa ono no mudidi ono mo pepa hwede no sa ne sere no ono nkrante pɛ ana wansan so de wo kan wansan so no ya na omo pesa enfofon asem fofon kwa yibi na ba bi a yado ba bi wa ne menkan fofon no abawi a machi no no kondi wansan kwa bete na no nan machi no nan na abawi kakra no ko nkuruma no ne ade ana nhwe no so epe kwa yemfofon nhwe ompe ani wiu no ompe kwa yemfofon na emwa na aka ne de akese ne de omudo mutia pa sare me hunu emwa de na izo tutu mpenu ansana wa film ye wa bobi se kokote preko nua no se wonyini pa na se waboba no enkalia enti bi na me kodu nkwa ya me kai na kokote bi ba ho me bra pani na afase so enti me koto aboba no mitu so etwa nadoa so mekali be pesa mekali aboba no aboba na susua bibi mekali ede nadoa
twitwa na doa no bi ma em de gu ayi no so won say atuduro no wo yi na senti de lu begu so bia e beto na me de gu so na me ansa na nya kokoti ni because wo abeto no enko no widie no we de ready ko eza kokote no wonyina e widie de pa ya me amwa ni gu na pampem na pampem te seja na pampem te seja e de papa nti se wa nya boba e kalia woto no tu a unya no ubinya no kra ba kwa chiri onsanka no